Mba'éichapa ko árape amoñe'ẽsépe nendive ñanderuete ñe'ẽ jajuhúva Salmo 14, versículo 1, 3 peve. Ha péicha he'i pe yvýrova ningo he'i py'apýpe ndaipóri ñanderuete hembiapokuéra ivai ha iñaña ha ijapytépe ndaipóri avave ojapóva mba'e porã. Ñanderuete katu oma'ẽ yvága guive ariguakuéra rehe ohecha hag̃ua oĩnepa iñakãporãva ha ohekáva ijarateépe opavave opia hapégui peteĩcha oñembohekóva ipa ndaipóri peteĩnte jepe hembiapo porãva. Ápeko Salmope jahecha peteĩ tapicha yvýrova he'i mba'épa oĩ ipy'apýpe he'ipe versículo 1 pe he'i py'apýpe ndaipóri ñanderuete. Dice el necio en su corazón no hay Dios. He'i aveipe yvy'apére ndaipóri peteĩnte jepe hembiapo porãva opávave opia hapégui ha ñande jaikuaape opia hapégui okañýtahína ha pe okañýva oñehundítahína. Pe versículo 2 pe jahecha ñanderuete oma'ẽ he'i oĩnepa ohekáva ijarateépe che ryvy che reindy Ñandejára Jesucristo oñepyrũmboru pe marandu porã he'i Marcos 1:15 pe ára oikopáma og̃uahẽma ñanderuete reta guasu pu'aka. El reino de Dios se ha acercado. Upévare pejevy hendápe ha pejerovia iñe'ẽ porãite rehe. Ha he'i avei Lucas 19:10 pe yvy ariguara Jesucristo ningo ou yvy'apére osalva hag̃ua umi oñehundíva'ekuépe. Oĩma oñehundíva upe yvýrova pe opíva hapégui okañýma oñehundíma upévareko ñamoñe'ẽva'ekuépe he'i pejevy hendápe ha pejerovia iñe'ẽ porãite rehe. Ta upéicha.